Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes. Nom na thérapie. Meden salmino nokku kawondom meden nando si donga jam. Hande le 17 9 mois 2023. Merci beaucoup. Hande toɓɓere nde men suɓani on nden ɗo wona fi hiɗa yaltude bimbi yaha golle, wona fi ñande o anga yalta e ka suudu ma. Voilà, tu fais partie des travailleurs. Wona fi ñande o a adday jawdi ɗiɓana ɓengure ma nden mo danki ɓengure makko nden. Wona ɗum holli wona a tampuɗo. Ɗum holla a sonjaki. Merci la famille. Diallo Youssouf from UK, toujours avec nous. Merci, Monsieur Kisso. Ko ɗum waɗi kala bani adama no hatojini koko wiyeteɗo spiritualité. Si a waɗi, si a monti projet ma mana si a remi ngesa ma ba, siɗa ka ngesa ma a jangali ko wiyete spiritualité, andu joma gesele tawɓe no jangi ko wiyete spiritualité, ɓe ñamete ɓe ñamide e ngesa ma ba wontana ɓe. Sa naati association e fedde e jokkere enɗam e parti kala ko natuɗa e mum, kala entreprise mo wallinɗa ka hawra leydi ɗo, si tawi an neɗɗo on ko wiyete kon la spiritualité, ruhuyanko a sennidira la matière spirituelle, on entreprise maɗon ko balɗe ɗiɗi. Kala entreprise ji ɗi yiɗa no yaha 100 ans, 200 ans, 50 ans hara yiɗi wooda yiɗi cartonde, yiɗi gollude, c'est bâti sur la base de la spiritualité. C'est-à-dire enen no yurmi côté ka buy e men ƴetti diina kan ɗon ɗo copie min da fo copie laaɓuɗo pos. Sa ƴetti hunde nde nga ƴettali wonki mayre on ko fora ngo wonɗa yadde gandal no mari wonki. Ko anditirte wonki gandal ngal hiɗa jogi ko nde tawata hiɗa nafi hoore ma, hiɗa nafi tanama wondiɓe ma jamanu mo wonɗa. Mande a ƴetti gandal ngal kono a ƴettidali ngal e wonkinkin kono holli hiɗa lorri hoore ma, hiɗa lorrude ɓe wonduɗa. Merci Mario Ba, merci tout le monde. Wona fi bimbi a yaltay yaha golle, na fi ñande o an hiɗa yaltude ka suudu ma, tu bosses dur, tu travailles. Na fi ñande o hiɗa wallinde dépense fi ɓengure ma nde. Wona ɗum holli ala e na tampuɗo. Tu es un vrai souffrant. Ah oui, wattan ñila moƴƴa par ce que nawnaje hakkille yanko no ɗaɓɓitudema, par ce que ɗum wonɗa ɗaɓɓitude. Nawnaje hakkille yanko ko ɓeɗo ɓurata ɗaɓɓitude. Neɗɗo gollowo, c'est-à-dire o anda waɓutu, o anda sendugol waɓutuji makko ɗi, waɓutu fi hoore makko, waɓutu fi Allah, waɓutu fi ɓengure makko nde, waɓutu fi ɓe ka o anda ƴetti fof waɓutuji ɗin jonni golle par ce que o falaka ndeya inde nde o jamma yo iwɗo barkinaɗo. No satti noon ka banadama o heɓata nawnare hakkil, mais enen ɗo fayda en andata goɗɗo no nawne hakkil sona tuma o dumba. Awa ñande o dumba ko crise on noon, mana o memi tableau rouge, ɗum newi ko fuɗɗi, woɓɓe ɗum fuɗɗi duuɓi sappo atto nden ñande, woɓɓe lebbi, woɓɓe ñalaɗe. Kono si tawi neɗɗo o ɗo ko kanko woni barkinaɗo,
kanko ni finowo dawa, kanko ni sauveur, papa solution mama konno yimɓe ɓen faamirta ɗum konno ñaamayɓe ɓe ɓen faamɓe wata faamude ko taskaki. Bonjour Kanté Marcelo, bonjour Tayrou Chou, merci beaucoup. Donc garay no sattiya ka bana adama on heɓata nawnare hakkil tentini noon tuma tawi hiɗa wonde e nden nawnare hakkil ɗon tawata ko an kadi woni neɗɗo finowo dawa o, par ce que ɓe heɓay ɓe nawnaje fop on out, c'est-à-dire golla ha batiri mum lanna ndikka maɓɓe kan no tawa e fowtagol deeƴitugol. Hey, aduna on ko slow. Ndaaru no abbere maaro waylorta ha abbere nde waylo ha wona huuɗo ɗuma, c'est slow, ko dududuy. Ndaaru no nange yaltirta no, ndaaru no jemma on ardata no, ndaaru no boobo maniw fampe waylo wonta ƴiiƴam, waylo wonta heɗɗere ɗaɗi e kucce naata ɓe, everything is slow ko show. Piiji ɗin fof Allah no gollirta ɗi noon wona e nder hawjere. Piiji tabitayɗi ɗin fof pet majje, piiji nafayɗi ɗin ɗi fof pet majje ko seeɗa. Kala ko yiiɗa no ya furno hawji heyiɗan to joni. Merci Chérif Kounda, Souleymane Diallo, merci. Kala ko yiwɗa no uuyi ɗan to joni. Take it easy, ƴettiri wona an to woni kadna ɗo. A wawata kadi dillinde waɗuna, a juutata ha mema kam mum, a darata ko ha tufa leydi, a fotata e ɗe pelle, a dirtinta hay hunde ka soroma ronko hay hunde. Ɓawa iwde ɗo woɓɓe harayno ka quartier ka mayuɗa ɗo, ñande mayuɗa woɓɓe harayno ka quartier ka mayuɗa ɗon ɓe anda fima. A wuuri ha a maayi woɓɓe no ka quartier ka wonɗa ɗon ɓe anda fi, ɓe nana lay fima. Bimbine ñande patron ma remplacete, kala ka wonnoɗa wiwde no ɓen fo remplace. Personne n'est irremplaçable. Donc fallait doucement. Donc wi wona fi miɗa finude mi tawa ñande o, na fi ñande o miɗa mari komi jonna ɓingu hande holli wona mi tampuɗo. Miɗa wawi wadde ɗiɗo piiji hara miɗa muusede, mais sa an non wona ɗo muusede on dans la spiritualité, ko an doit andude hiɗa muusede. Ko ɗum woni karma, ko ɗum battane bon, ko ɗum karma. Mana ko neɗɗo on faamali darsuol fof, a faamali darsuol. Donc ça va toujours se répéter dans ta vie. Voilà. A faamali wondigal ngal, a faamali golle ɗe, a faamali ɓandu ko ndu wonma yewtude ko, ça va se répéter. Donc aray ɓe musidɓe men ɓe woni ɗon yiwde woni ko ga tawa ko kanko woni ko rondi ɓe ngu hunde. Ñande o ko kanko finata dawa, ñande o ko kanko wallinta ka taaba, holla o tampa. Woɓɓe maɓɓe no tampi, woɓɓe maɓɓe no nawni, woɓɓe maɓɓe no soñji, woɓɓe hakkille ɗe memanoma, burn out, dépression memino ɓe. Si tawi a yi o tigi kanko sabu o wi'ama ko barki, ko barkinaɗo mo jogii 17 ñaamoɓe, ko kanko woni garanti mi anda ɗum ɗum wallita o tigi o ƴetta ko wiyete ko slow down, ƴettira aduna on toyi, o heɓa ka o ɗaano, o heɓa ka o fowto, o heɓa ka o wiyete nangitugo la récupération mentale. Si wona ɗum woɓɓe dogay haɓan jawle, woɓɓe ɗen jiigo hara mental ma il affecté, woɓɓe waɗa pankareji, woɓɓe pottito deƴƴa haalata hande kadi.
ɗo yo naatde ɗon jooɗo ɗon kaari barkinaaɗo par ce que kanko mo hoolora nano e ñaama hay batirire makko nde lanni c'est lui qui doit bouger kanko ko victime onon ko ñanne ko ɗum boyi nangoyta yawmal qiyama ɓenna ko a ñannejo enne non min ar mi wirata jemma non a wirata jemma mais comment tu vives tu ne travailles pas yimɓe boyi no waali ka gabruuji yimɓe boyi no waali ka laptaniji c'est à cause de toi ɓen nange ɓen naari ko a ñanne min mi wirata jemma astagfirullah mi yaraɗi jiijan goɗɗo ko ɗum wina ɗon ñanne arɗagol ɓe tu travaillais dans ta vie tu produisais mawɓe maɓe remi a ñaami an a remuno ɓiɓɓe maɓe ñaami ka ko ɓiɓɓe maɓe wonnoɗa remude mawɓe maɓe remuno ñaamuɗa a yoɓtuno nden ñamande e ɓiɓɓe maɓe an a remuno ñaamuɗa ka ko ɓiɓɓe maɓe wonɗa ñaamude kawtal ngal remuno ñaamuɗa jamanu mo wonɗa e mum o remuno ñaamuɗa laamateri mo wonɗa e mum o remuno ñaamuɗa an hiɗa remude hande goɗɗo ñaama ka ko yimɓe ɓen wonɗa remude donc aray wona fi hiɗa yaltude bimbiwo doga yaha golle wona fi an a naka suudu wonɗa bimbiwo a yalta iɗa mari place ka uddita iɗa mari ka yaha goɗɗo yanganɗa goɗɗo ñande o a jonnay dépense nawnuɓe ko an mo voyage ay ko an sadakaji ko an c'est ton choix min mi yewtay woni kono andudu wona ɗum ɗon holli a tampa a alaka musede a sonjaki mon frère tu souffres parce que wagutuji ɗin no duwa sendede donc an a ƴetti wagutuji ɗin fo a waɗiɗi warbagol ɗagutuji no duwa sendede wagutu golle fi wagutu golle fi jokere en ɗan haaltake wagutu golle fi bugagol haaletake wagutu golle fi fijundaru haaletake faut être organisé dans ta vie wagutu wondugol e ɓengure ma nde yewta e maɓɓe fijita e maɓɓe fi golle haaletake wagutu fawtagol ma ɗanagol na fewndo ɗon probléme ji ɗi ñaawete andi a waɗaɗi negada andi a naɗaɗi tata e ɗiɗa andi ñaama kaɗo andi oɗa heɓaɗi andi ɓe na on saay wagutu bugagol na wagutu wullitagol ɓayno an a ƴetti wagutuji ɗin fuu a waɗi ɗi warɓagol e finalement heɓay nawnare wiyetende mental illness nawnare hakkille ndin gandi ndi yata ndi mari lowe be no mari ko gollata hiɗa mari ton lowre gollayde fi beleɗe iɗa mari ton lowre gollayde si ande ari iɗa mari ton lowre jittay ɗum si jiɓi liɓi ari probléme fopno ka hoore ma ɗaɗi ɗum ɗon ndin fof ko ɓawa ɗo fotti jippi rewi ka koruwol arani ɓandu ɗum ɗin ɗaɗi ɗon no waywa ɗaɗi leggal ayi leggal ka hoore ma nden ko kayre halfina fiyake ɓandu ndu fof ko komoni yewtuɗo ɗo ça passe dans le cerveau d'abord ɗo ya nande ɗo e ɗengalal ngal memmino yewtanoma ka nder ngane ma nden no sendita pecce peccum be no mari ko gollata no waywa moteur auto ɗum kala no mari ko gollata si golle gotum boni wona sombo golle gokkoy go kadi bona donc e watna merci Binta Diallo Mario Alimatu ɗon ara wi wona fi on musidɗo ma wonɗo leyɗe ñande o yalta o yaha golle ñande o wallinay ka tabal ñande o ñande mo wakkiɗi na ɗum holli o nawna o tampa woɓɓe ɓe ko duwaɓe jonnede hay zakka tadi ɓe Allah linti ɓe yo jonne zakka woɓɓe ɓe no tawa
Mais personne ne pense à ces gens-là. Ɓe duwaka jonnede zakka, ɓe wona jonnede zakka. Des fainéants. Woɓɓe ɓe no duwa jonnede sadakaji, tellement que c'est des souffrants. Kono ko ɓeyɗo wona ittinede ɗiɗo mbuuɗi jonne des vrais fainéants, des vrais sorciers. Ko ɗum minnuma kala bane adam ko jokkuɗa si a tawnorali toon ko wiyete ko spiritualité, ko a ñaameteɗo, ko a halketeɗo, tawoya Allah haaju Allah o ala e. Merci Aïchatou. Haaju Allah o ala e ɗon, par ce que a sikkay ɗo joni goɗɗo no toñuma ara ko an toñi hoore ma. A sikkay kadna ɗo, ça c'est le religieux qui te dit ça. Ko religieux innama non yaw ɓuttin deƴƴu Allah ñawday ɗum. Ça c'est le religieux. Le religieux, kamɓe juuɗe maɗen n'a pas de place pour ta vie. Hoore ma nde gollata, juuɗe maɗen golta koye ɗe golta. Waalo ɗanɗa muñño ɗuman no Allah jittoye ɗum yawmal qiyama ko beppale. Fenande fof c'est pour te tromper. No woodi ko gaynata. No woodi ko gaynata. Si tawi Allah harmini tooñe e hoore makko, o harmini tooñe hakkundeji men, honnu jaɓanta tooñe si wona naafigi yaaka. Honnu jaɓanta tooñe de wonandema ko kanko jittoyta ɗum. Dans la spiritualité, ko ta tooño, ta jaɓu noon ko ɓe kadi tooño. Ta lando ko ombo wonma tooñude. Ko wiyaɗa ko ta jaɓu. Ko wiyaɗa ko ta jaɓu. Par ce que ara woni tooñowo. Jaɓugol ma tooñede a woni tooñowo, ça te rend compte. Nde criminel ɓen no enchaîné naɓe ka yiite yiɗa e maɓɓe. Donc le religieux, force maɓɓe on fof ko wigol ma no jittoyte. Jittoye on ɗum jitte. Ko an a jittali jitte e honɗum. Ko honɗum hanno jitta. Donc haray wona ella nde wiyata mi waɗata si tawi a andi cellal ɓandu yanko ma on e cellal hakkille yanko ma on e cellal so'ande yanko ma on ronki andi ɗe mari cellalji tati. siɗa faala doga e clinique ji aduna ɗin fo gotum e majji sa anda fi mum a likkata ko spiritualité on andinayi ma fi. Cellal aranal ngal ko ɓedda ko physical. Ayi koko kala ko memoto ɗum physical, kala ko memoto ɗum no mari cellal ɗum ko danketeɗo. Wona malaikajo iwata to ara danko ma, ko an dankoto. Ko wodani docteur jo ko windangol ma ordonnance o inna hiɗa nawni wawatama dankade. Ko an dankoto ɗum koko sutiɗa ngil piège wi ndi sutiɗa ngil machine wi ɗo ɗaɗi e kucce e ƴiƴam e ndiyam ko danketeɗum. Cellal ɓandu yanko ɓena ɗum physical. Cellal hakkille yanko mental. Wallahi kaka men ɗo yiyata goɗɗo o yaltina mandeji hakkille makko ɗen fuɗɗike nawnude goto wattanta yiki. Kono si ɓandu ndu nawni seeɗa fof immoto. Ɓandu makko no wuli fof immoto. Yitere makko nde fof dogay mbuuɗi mawɓe, mais ɗo on s'en fiche. Ko ñande o explose e yaaɓe ɗaɓɓa wiitiɗo ko moccowo on aran luuɓomo feetinamo créanamo des illusions hoolinamo penale ma ɓe ƴettam ɓe holinamo e bilejo ma e fofowo on lannintino par ce que ko sanga o hato jini deeƴugo ɗanagol ñamugol par ce que haray fof boniri holnede o jonne assurance o fewno ɗon noon o ƴettete o naɓe ka o hulɓinte ka o aaninte
ka o luubete ka o ɗanota ɗum lannintinagol mon nde woote Merci beaucoup. Merci ma chère Halimatou Diallo, vous êtes sur la page de Naouna Selli. Personne n'est obligé d'écouter ce que Naouna Selli dit. Merci beaucoup. Chacun a sa croyance. Merci Ouri Diallo. Merci Ouri Diallo, vous êtes sur la page de Naouna Selli. Personne n'est obligé d'écouter ce que Naouna Selli dit. Je suis là pour partager les informations. Merci beaucoup. Chacun a sa croyance. Je respecte la croyance de tout le monde. Mais hande en kafa hoolade hay Allah monde rewde on na goto. Merci beaucoup. Allah mo wonde rewde on wona goto. Moi je l'ai toujours dit ici, nous n'adorons pas le même Dieu. Yawka dina, yawka Qur'ana ndara. Nous n'adorons pas le même Dieu. Mi ala rewde ko wonɗa rewde, a ala rewde ko moyndi rewde. Mi ala e diina ma, a ala e diina am. Lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum waliya din. Merci Ibrahim Sow, merci Pita Timbi, merci Aliou Dialasso, merci Aliou Dialasso. Voilà, Naouna Selli est là pour partager ses pensées, ses croyances. Je ne suis pas là pour confirmer les croyances d'une autre personne. Nami copie. Nami copie. Mais, ko normal ya wi o tuma tawɗa cellal ɓandu yanko ma on, cellal hakkille yanko ma on, e cellal so'ande yanko ma on me mama. Hiɗa anda ɗum. Hiɗa anda ko hatta non jaɓa ko ɓay hiɗa jonna etiquette position ka société ko fi ɗum ɗon. Ala ko mi waawi ko be mi yalta. Hiɗa andi hiɗa hato ñine fawtagol. Tu as besoin d'une récupération. Il a attendu. La récupération, obligatoirement, il faut du repos. On a vu non, kari dano tako kari nyamo ta kari ura ta sona an. Hatta be ura, yande uda do be ura. Ko normal wana ellande hikkinta cellal ma bandu yanko e cellal ma hakkille yanko e cellal ma so ande yankoji ɗin jeeso wona gañanandi de hikkinta hoore ma yeeso kono si tawi yiɗa janna ko kaari yangantaɗa a yanganaki hoore ma ko honno yangarantonɗa goɗɗo ɗum nafam sa paralysie ɗo a naati e suudu ɓiɓɓe ma ɓe ngaray a toñiɓe sa feetiɗo a dumbama a pikoyama a toñi ɓe nguure maɗa si tawi sabu weltindagol angal darnagol cellal ma sega a toñiɓe ara toñiɓe mi fillito yaw ndara e ɗi cuuɗi boyno waali hino belsi ka ɓandu ka hakkil ka so andi si banadema belsi ka so ande o monoto ko hewta ko moninam o wullay ko hewta ko wullinam o jaaboto yimɓe ɓen jaabande yeji sertiɗa e mo hay weldiɓe makko ɓe wiyete so ande les émotions goɗɗo no nawna e ɗum o wawata huɓindade aybinede si goɗɗo critique mo ko ɓuuri fande o falde wartade o anda ko woni giggol e humagol kanko humoto yimɓe ɓe ngo sikka ko giggol
la personne ɗum fof buy annda ɗum ko nawnaji o hulay ko hulɓinaaki o hulay ko hulɓinaaki ɓiyum ko hulɓinaaki ono goɗɗo inna e wondata ta ɗum no maapi goɗɗo inni o wondata hara ɗo wonduno goɗɗo inna mi huɗima kanko jeyi huddi goɗɗo inna c'est à dire haala o ma perdugol wona mbuuɗi buggoye makko koye fuɗɗo lannude ɓay ko lampe gertola il vient paniqué confuse non a luttata heɓude luttata marsude ko nawnuɓe émotionnel no huli ko hulɓinaaki ko gorko wiyata seeɗay ko debbo wiyata konno ɗum hulɓini kono ɗum addi ɗum hulɓina ko par ce que hiɗa nawni émotionnellement si wona ɗum gurdam maɗa arowo no wawi arde fokkutuɗo o no wawi yahde comme namna seɗɗi faalaɗo arde o sila sa fokkiti bye bye voilà parce que si mi weltoto ko min mi haɓɓori weltare c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre si mi weltoto min nawna seɗɗi si mina faala weltade ko min weltinta hoore j'ai fait ce travail là si mi monoto ko min moninta hoore wona an jogui télécommande non mi warino ɗum neeɓi non je crée mes propres hormones dopamine fofo je peux créer naturellement na goɗɗo goo non andi ɗo joni sa yidi ɗo joni e welay ɗuma o wondi seeɗani ɓandu ma no yewteriji ɗi ngakkuno mumam ton cerveau crée cette dopamine et puis l'hormone de plaisir mais tu es en danger e ñande noon o wi mi yeehi sa heeɓi kaalisiɗa welti voilà l'hormone voilà ça se produit sa pooɗi drogue ça se produit way sa pooɗi drogue haako a yiyen ngani ma no pour des hormones que tu fais mais attention ñande noon tawi ala ma nawninima merci Sireba may merci beaucoup donc haray wata sikku fiiɗa yaltude bimbi ñande o ñande a yaltay wona a tampuɗo par ce que enen sikkude tampuɗo buye men na fof ɓe ko ala kaalisi ay mo nawni waali ay wala ko wallam ay mo fulawa mo soñji ay o wonɗo yaltude bimbi o bimbi woɓɓe maɓɓe no tampi ɓuri oɗa woɓɓe maɓɓe no nawni ɓuri oɗa woɓɓe maɓɓe no soñji ɓuri o mo wonɗo yiwde kene par ce que kaka physique kaka matière wonɗa yiide on ala mo yiide dans la spiritualité c'est un cadavre ko wonɗo yoolade donc haray wona ella kadi nde hikkinta weltare ma nden lowre ma nden yeeso hay tawi ko e nder dumunde short time sadi ƴetta 1 mois ma 2 mois ma 6 mois waɗa priorité waɗa ko hitti kon o 6 mois ɗo mi ndaray kon ɗum weltintala wona e ɗum kon ɗum jiiɓatalam ɓerɗe tu arrête ça tu organise ton temps golle maɗen so a ndaari bos ma a ndaari golle maɗen c'est stressant iɗa wawi eɓɓinanade hay sona nden ñande mais so a wanni wadde diagnostic ko nawnare anden ko ɗe golle nawnare anden ko wondiɗo an o nawnare anden ko oɗo goɗɗum no wona kadi wona kamɓe tawa ko fowtare manquirma ko ɗoygol ñawliɗa ma ko hoolareji penale woni e ma hiɗa jonnude ko marɗa e ko a mara là c'est stressant donc e nder on 2 mois ma 6 mois ɗon jooɗoɗa wona disparu okkipoɗa e hoore ma ndaara ko honno ɗum ɗon sansirta sa yiyoyi ɗon no wonirɗa noon sa hettitoyi ɗon hoore ma a anday ila ɗon heɓi nde ñande gurdal lampu gerto na gurdal par ce que e nder on 2 mois mo suuɗotoɗa ɗon deƴƴa andi a majji porte disparu kala arɗo ɗaɓɓitoye ma ɗon
andi on ɗon no mafa ɓurɓe ɓen tefata haaja kayɗa woda ɓe ɓe sikkunoɗa wala ko an woni hoodere maɓɓe, ko an woni papa solution maɓɓe, ko an woni mama solution, ko an woni sauveur maɓɓe. Ɓe landotta ko ay siɗa wooda. Andi si a mayino c'était la même chose. Ɓe andano hiɗa wooda. An sikki haray ko no ndawno ƴawno je. Donc créena hoorema personal space, c'est-à-dire heɓana hoorema lowre haraɗa mari voilà iɗa mari sanga ka fawtotoɗa, iɗa mari sanga ka yaltata jindana hoorema, iɗa mari ɗa waɗana hoorema programme ta woni tun sappo e jeetato ñamoɓe facture o gardiɗa no ala place fi hoorema. Accay ɗi facture ji ɗo yaha woɓɓe go yoɓa, accay ɓe ɓiɓɓe ɗo woɓɓe go danko, accay ɓe go ƴetta. Waɗan hoorema personal space ka an tun wonata libre seul. May hay siko nder dumunde on fanɗo, si tawi ɗum ɗo fof hay siko une semaine waɗi ɗum une semaine, kala ko dogaynoɗa ɓawa mum terti doggu hay siko une semaine, ɗaɓɓi ka fowtoɗa seeɗa ndaara ayiye joni ngande ma ndin fuɗɗike fofude no gasa. Si tawi a sikkuno ko boss ma woni gaño ma ndaara tawa ko amni kañum hoorema. So a sikkuno ko ɗum ɗama ɗum ɗa sawa changer. Si tawi le hani ko kañum ndaara no waylira gonde ma goɗɗo wonata ka warbete. Merci mon frère Nassirou, président officiel depuis le Sénégal. Merci beaucoup de la spiritualité. Dangaray. Fi on ɗum iɗa doa heɓude un tout petit temps pour toi-même. Sa on daɓɓitu ɗum fi hoorema andiɗa ko fi yimɓe ɓen wonanda min nas no boni. Mais si tawi a tawnorali hoorema ton ko ɗum spiritualité on jaɓaɗo. Wurangol yimɓe ɓen na ella. Mais si tawi a tawnorali hoorema ton spiritualité ko wiyata lampe gerte, iɗa sumude iɗa jalbinande aduna o, iɗa dowa jalbinande aduna o ngara sumade nangue jalbinanayi aduna on, lewru ndu jalbinanayi aduna on, ganduɗuɓe ɓe jalbinanayi aduna on, mais ɓe ala sumude. Yimɓe naftorde ndaygu ngu ɓe woni jalbinirde aduna on ta jaɓɓungol lampe gerte. An si a jalbinanayi aduna on ko ya sumu wonandema wala yawmal qiyama a hettoyay goɗɗo hetta e jungo hombo yaha tawa ɓen naatino aljanna duuɓi guluje 10 on mo wonɗa haaldinde mum ɓe naatino yiite duuɓi guluje 10 arɗo arde ɗo waɗa on hetta on ɗum si o naɓorali noon par ce que mi hettoya julde makko nde mi hettoya gasi si o yaadali e mum noon ma o golla ɗo gollal Allah yaafomo laɓɓina mo e ɗin bakkatuji ɗi foppet majji o yaha o naata aljanna atto an a hewtude ma an tigiri yahoya tawa ko a sirkowo hara ko a sirkoru andi sirkowo pesantake sirkowo landetake sakko o pesane a nanguidama e drogue ka frontiére dedo e man no habbima non aéroport ka port a nanguidama e produit interdit fi dédouanement no woodi ko si hoore ma ndin hettoto kotoje jilu yiyata ka frontiére joom majje ɗaɓɓite yiyetake ɗaccikude ko to wankal jeeyaka ko dolle jilu yiyete ka frontiére dongal ngal joom maggal ɗaɓɓite fof no dari joom maggal no ɗon ko mbuuɗi le o yoɓi fii ɗum kono fi on ɗum sharia on no toŋi goɗɗum no ka nder dongal makko dongal ngal fof ngal ala jom an woni men yehi jooɗo e en kuyɗi siɗa tooñeede ma siɗa tooñude hoore ma immo ndaara embere ko waawɗa waɗde fi yo tooñe ɗe ngaccu. C'est la meilleure solution. Merci ma chère Aïcha Diallo nongaray fiyon no ƴettanta hoore ma o petit tan ɗo ko ɓayɗa ha ton jini ndaarugol ko honɗum woni ko moƴƴi ka gurdam ma ko honɗum woni moƴƴa ɓe Allah ɗo hunde wotere buyno yawde e ɗi laptaniji ɗo ko ñaameteɓe ñawli ko ɗoygol ɓe ñawli docteur jo wallina ɓe na wonde ɓe nawni ademma o wallinama arɗo ɓe na yawto
andari ordonnance makko ko vitamine tun e wi ñamete ɗo e ngo lekki ɗo ngo won ton ko lampu gerto no toga tun ko fiiti docteur ɓe récupéra mo woni jonnamo récupération forcé ɗar ɗo woɓɓe si ɓe nanngama ɗo ɓe sokkama si ɓe yalti hara ɓe hetti ha jiɓuɓe jiɓo par ce que ɗon ko wonnoɓe ñamude ko ngal ala accès e maɓɓe sa yaltoy noon on retraitement spirituel ɗon mawɓe ɓe mbawɗo woɓɓe mum inna ɗum kalwa woɓɓe yalta yakoɗo nokkugo mo kala e façon mum kono dow ko suuɗagol e dumunde fiya andu ko darorde honde marɗa ka gurdam ma fiya jontoore ma ɗen sa yaltoyi ɗon noon a anday hande kadi a duwaka yafanade kala ko wiyetede personne toxique yimɓe tooke arowo ka diina innama no ko yiɗa duwa ara ka aada inna hiɗa duwa ara ka politique hiɗa duwa ara ka enna yimo duwa honɗo afa wonɗuma wiide hiɗa duwa hon alantoma ande ka miɗa duwa honno an ka duwaka sara men ko an duwanno an ɓe duwanakima kanko duwananoki hoore makko an o duwanakima an a duwaka par ce que ɗum woni warde o ɗum waɗatama aden bonɗo wiigol hande kadi no more toxic people in my life yimɓe ñolɓe ɓen yimɓe suɓɓe ɓen yimɓe ñanne ɓen ka gurda ɗum waɗatama bonɗo bal waɗete woni aden anduɗo hoore mum aden moƴƴuɗo aden aljanna par ce que sa hewtoyi ton iɗa wulli to Allah ha lamtitiri tigiri kanko de himo tiiɗi ko tagi kon no tiiɗi so tawi iɗa jaasi ta arɗo e wullita ɗum mi jonnanoma juuɗe mi jonnanoma koyɗe mi jonnanoma hakkil mi jonnanoma noppi mi jonnanoma gite o gorko hollima bone o debbo hollima bone gonno wiɗa wiɗa ko giggol ka o noddatama kono wiɗa an ko giggol ka o yurmintama kono an ɗum ko giggol ka kono ko dewgal a yi o debbo imo weldi e worɓe janam a wi an no ko weldiɓe makko ɓenguma no weldi e worɓe janamɓe ko weldiɓe ma gorko e debbo no weldi a yi patron ma o yoɓatama joddi fiya wuuro ko joddi fi wota maayo ka c'est-à-dire an a yi ko tawata kon ɓenta kon drapeau rouge laaɓanima ɗum ɗo ko soñja kono ari a firi firo diina ma kam firo neydi ma nden firo Allah fenandeje ma si tawi to yiɗana men ñaawayay si tawi mi waddenan ɗum mi hettoyay si tawi ma si tawi o sanzoyay ɓe sanzay fof ko ni way ko an wayno koyɗe maɗen no mari golle arana seppugol to golle majje gono ton ko ittanka boni teppere ittanka boni gite maɗen no mari golle arana ndarugol to sennidirgol giɗo e gañi noppi maɗin no mari ko gollata nana ko moƴƴanma e ko moƴƴanama ɓernde ma nden no mari ko gollata ɓernde ma nden no andi ko hombo woni giɗo ma kayre nde andi defaya ko hakkille ma nde on ma trompe miijoji fenande yankoji woni ɓerde din kankanima ko ɗum ma jafade kono ɓernde ma nden no andi o ɗo ko gañuma c'est un pervers ɓernde ma nden no andi a ronki iɗa finde dawa kono hinde kayre ne andi a ronki kono hakkille maɗen no trompude ma naw ko an woni lampe gerta barki kammo e leydi sofade jonnu gurdam maɗa valeur ha ka tawata goto arata itta on valeur e ma jonnu hoore ma valeur e wi garande lawol wona fi miɗa finude mi dawa ñande o ñande miɗa jonnude dépense ka ɓengure am holli wona mi tampuɗo buyɗe maɓɓe ko tampuɓe
bu'e maɓɓe ko duwaɓe jonnede zakka e sadakaji hakke ko ɓe soñi. Ko an yurminta hoore ma, ko an tan ko goto waɗantama ɗum. Goto waɗantama ɗum. Sa yehi a tawoyi Allah ɓe yurminano lan ɓe dangaki lan ɓe naynoɗa yite ngen dankoto. Mi yurminano hoore am, mi dankaka no kasa a heɓay plaidoirie heɓay ko jeejane, kono ɓe yurmina hombo ko fiyo mbo tagiranɗa. Hay goto tagaka fima. An kadi a tagaka hay fi goto. ɗo magi toɓɓere men ndimere nden. Donc hande ok, merci mon frère Nassir, c'est noté. Ko non jamfade yimɓe ɓen, c'est le religieux. Si min religieux ta hakkille maɗa yawfira ko firigo, moi je sais de quoi je parle. Ko ñaamirowo diina wiyete religieux. Kala ko goɗɗo ñaamirta o haalata o nunɗata e muɗum. Mo ñaamiri politique o nunɗantamo. Ko ɗum waɗi politique Afrique est très sale parce que ko ka ñaamete kaka ñaamete. Si kala ko goɗɗo ñaamiri o ɗuɗata nunɗude e muɗum. Laaro ɓe ñaawoɓe, si o ñaamanima, c'est-à-dire ay ɓantagol makko ndaare haalane gonkan o wawata. Ñaawowo procureur ɓe, juge ɓe, si ɓe ƴetti jawdi e jungo ma, hara yiɗa mirim ma on no fooli mo saari ka biro ma. Imo andi voilà, so tappi o décision ɗo ko honto o justifioto par ce que mo andi ko fenande. Il se sent jeude. Mais ndaari si tawi o ñamanama goɗɗum saari ka biro makko. Sa naati ka biro juge d'instruction o ñamanalima puɓtere, ndaari comment il est libre. Ko windi kon ka séria ko ɗum ko joɗɗinanayma o waccite. Il se sent à l'aise. Mais so ñamanima aray tun a sikkay ko golloma. Donc le religieux woni ko pasteur jo, woni ko raabujo, woni ko ka diinaji meɗen, haray kala ko ñamirta diina ko religieux, ko ɓen bonnata ɗum. Donc ko ɗum trompude men par ce que ɓe jonnete titre ma wona. Bana adama wiyetake ko o moƴƴo, goɗɗo wiyetake no moƴƴi par ce que enen karne moƴƴi. Bani adama on o wiyetake himo moƴƴi si tawi yiyaka ka makko o wiyete kon doole winde. Karno moƴƴi wala doole, honno on nden moƴƴere woni, honno andirɗa mo moƴƴi, ko honno andirɗa karno moƴƴi. Ka yiɗamo ɗon wala doole mo moƴƴi. Ɗoygol laatanaki ka bana adama on wiye himo moƴƴi si tawi alaka makko ko wiyete kon doole. Doole hon ɗum waɗugol ko boni winde tawa bana adama o il a le pouvoir de faire du mal, kono o waɗade ko wiyete moƴƴo. Himo tagana bonnugol lancugol, kono o moƴƴina, o tokka, o yurme, o tanko, o jonnita yimɓe ɓe haqqeji maɓɓe. Hara il a le pouvoir. Ko jelo wiyano moƴƴi ha doole ari tawɗon honno so faali diina penaɗe. Haaju Allah wala e goɗɗo wiyetake hino moƴƴi ma hino boni si tawi o ala taaga suɓagol, ko be tawa hino mo mari taaga suɓagol. Haray mo mari doole. Joni noon ko yo suɓo hakkunde moƴƴingol e bonnugol. So suɓike ɗum moƴƴingol ko wiyete moƴƴo, kon fof ko naafi.
ko tuma tawi himo mari doole subagol hakkunde ko moƴƴi kon e ko boni kon wona ko réalisé je innama tasuminama iyeniɗo yettega bone nan ɗangol nan ñooto ñaaso kon ɗum waɗi anna a suɓotoɗo on ɗuma suɓinde on kon ɗum sendi on kon ɗum waɗma ñaamo huɗo a wi ko Allah tagu ɗum on tagi kammu e leydi ayni ko kanko tagi kan Allah ma on ɓuri dolni kon ɗum waɗma jaasuɗo a wi ko Allah ma on dolni kon ɗum waɗma an jaasuɗo tawata ko neɗɗo mo jaɓali Allah ko on suɓi ko wiyata ya suɓo wi ɗon kanko Allah ala o jaɓali on Allahji mo on dari o innano ga ko suɓi me lam mbiyarta ko ɗon aray andike ko a hombo wo tuma tawi hiɗa mari doole suɓagol hakkunde ko boni kon e ko moƴƴi kon si a moƴƴini ɗon ka spiritualité ko aade moƴƴo kono yigol ɗo neɗɗo weelaaɗo neɗɗo low neɗɗo jaasuɗo neɗɗo fof alaa doole no waɗa ko moƴƴi ɓenanaaji hay ñande on memi ko wiyete doole anda o janfigana aɗa yiɗi o janfima ka religieux ɗaynuma ko nene gata ko baba gata kari no nondi kari no wakkili emo mari doole kono emo moƴƴi ñiñi moƴƴi safari a wi no moodi ma ka wi no moodi ma no ñaña ko on no tawroɗama ɓayde heɓike l'argent c'est le pouvoir joni mbawi heɓi mbuɗi ko onno kombo yiɗa yeeso ma a wi no lengue wana ɗofti moño waña ñiñi ko on no tawroɗama e roppo tam so faali taw on mo wonɗa wiide ɗon kaari noon yaafo kaari no yaafo kaari ko makko ba kaari ko ɓi makko ba ɓe yaafo ko woni wonoɓe accay ka Allah ko neɗɗo lo'um woni yaafaade na yaafa fi ko neɗɗo lo'um woni yaafaade ko doole woni wala yaafade kayiɗa ko yaafa o ko nanta ɓe inna fo Allah yoɓo yeeya ko fernande o lo'u andi la spiritualité ko attoto raɗade ban adama ko naafigan kaaɓe jonne ko wiyete kon l'authenticité yaltina nandollay ma fes siɗa yiɗi hunde mbiɗa yiɗi a yiɗa hunde a yiɗa siɗa waawi ɗa waawi siɗa wawata waawa peu importe condition ma on deññande men ñaafike men Allah fewnuma komin tori tungo Allah fewnuma mene me ko fenade wala doole wala doole yalla fewna ñen lamɓe ɓe yalla few wala doole naafiki ko wiyete no donni ko on tawɗo no wawi wadde kala ko faala kono o suɓo ko moƴƴi kon o suɓo ko nafata kon o suɓo on wiyete no donni a wawata kon no wawɗa wawɓe ɓe gonno wi mo ala mo wawata koko yurmi wawi yewtereji no kam ɓe gonno ɗi ala ka taskede kala mo yiɗano yurmina jokkodire mawlodire naadini attire ɗo koyenɗan ala woni doole ala position heɓi ke tun ngayurndi yaltaki tan ok merci Hadja Maria merci ah oui c'est ça la vérité. Merci mon frère Mamadou Kollangel, un frère aussi dans la spiritualité. Maintenant, c'est donc femme. Je n'ai pas les solutions qu'à la note et autrement. On va
prendre les solutions. Merci Mamadou Kolanga. Et oui, c'est Anati et Dina. Ayi ali ko wiyete conspirituality. An dina ɓe ñaamida on fap par ce que a yanoya e fedde ɓe wi fe lanne fes so a udditi entreprise ma o anda ko woni spiritualité entrepreneur ɓe tiiɗo ɓe ɓurɓe ɓe ñaame entreprise ma a dogay par ce que an koko feeñi kon suttiɗa ko suuɗi ko nga sutaki a wata faamude ko honno bana adama miijotta a wata gérer tes émotions ji so ande ɓe ils vont finir avec toi. Ils vont te piéger, ils vont finir avec toi. Parce que quand neɗɗo kala ko nanɗa hiɗa hooli ma ko neɗɗo kala ko nanɗa hiɗa sikkiti. La spiritualité c'est pas ça. La spiritualité c'est la patience, c'est l'observation. An hawjata ko hakkunde wonɗa. Merci Big Joe Doman, merci Tahir Bouchou. Donc les solutions sont très très importantes dans la thérapie. Jon non ko non hadde ɓe ɓen dikka yiya ɗo jon goɗɗo yaha e clinique o yaha e mocco o yaha e bile o yaha e batini o yaha partout ko ɗum nanirtamo alaka men yahade ɓe innima alaka men yahade ko hay ko lundi diina maɓɓe kamɓe waɗi fi ade maɓɓe yo yoɓu dikka ɓenna si kala wiɗoma alaka men yahade famude ko hay ko waɗetake kon o waɗi fi yo ade makko dikka kon ɗum woni hadde yimɓe ɓen dikka ko ɓuuri hewde kon dikka noon ko Allah jogi. Mais e nder taskande nden sa ndaari a taway muusini ndi o wondi ɗin no tiiɗi ɓuri lekki ki par ce que lekki ki jonnuɗon o tikkin ko fii ɓanndu ɗum o wi on ko reedu wono muusude o wi on ko ɓerde o wi on ko hoore ko lekki ɗum ɗon adduɗon mais nawnaare makko nde ko hakkil nawnaare makko nde ko so andeji trois contre un o lekki fi ɓanndu no adduɗa a addani lekki fi hakkil makko ki a addani lekki fi so andeji makko wonno likkirta. Voilà la place de la thérapie ko be heɓamo yewtida harana waajotoɗoma wona ñawowoma wona wirto gunduji maɗi wona mo suuɗotoɗa on ɗon yaltina kulol ngol wongol e ma si kulol ngol heeɓi ka yalta espace heɓi ke ka hoolare naata yaltina kan hersa luggu ka woni ka e ma si hersa luggu ka ka yalti hoolagol hoore ma naata la confiance en soi par ce que o hersa ko yedda ko diina penale wonma holde no an a jaɓetake ko penade ko fenande à tout moment tu peux changer. Allah no wawma jaɓude si a tuubi a laɓɓini a tuubuma arinna tiyoɗo yafana geygo ko penade da wawi jibinede hande dans la spiritualité wonta kesu ko an waɗi reedu e ma ko an waɗi awra e ma ko an windi kaydi nabi inni Allah adde ɗo ko ɗum waɗi so wi hoore ma ko ghafuru rahim o way mo andi a landanoki may kenen ko hatta yimɓe ɓen dikka. Merci Mamadou Sarafou depuis Ditel ko nde wonata mon seni ndi no mawni ɓuri lekkele ɗen oui ma muuseni ndi yaaka goɗɗum no wonara muusi ndi yaaka fes ɓical goɗɗo no nawan trouble de personnalité OCD PTSD ɗum ɗo fof ko ñabbili ga goɗɗo innama ko jinna andi golle naati wota on ñawnor penale wota jaɓu soodugol fenande ta jaɓu yeygol penale oyano nawni nawnare kulo nawnare ɗenƴere mo ñawliɗo e ngol vitamine lanni ka ɓanndu makko himo fowtotako himo huli trauma heɓimo expérience ji feƴƴuɗi ari no luubade mo ngani makko no yiltike contre makko omo créé des fantômes dans sa tête mémoire makko on heewi place ala accu wikol makko jinna ko ñanne ko bile woɓɓe kadi ko hattan dikka ɓay ko penale o ñawdora nawnaje so ande yanko no humodir e nawnaje ɓandu yakko
ko reedu wonma muusude ko ɓaawol ma muusude kono a yehi a ƴetti lekki muusude docteur jon ndaari o inni ko bolle o inni ko ɗum ɗo a ƴetti lekki bolle dikkaali watta yiide ngaande ma ndin no humondiri tetegge ma ɗin si ngaande ma ndin fowtaaki tetegge ma ɗin fowtaaka a heɓata transit normal watta yiida so a continue ƴettugol ɗen lekkele ɓooƴe ma ɗen bonan juuɗe par ce que na nawnaare nden noon may ko ɓuri e mawnude ko bani adama dikkata ko nde o ñawndata hoore makko hunde fayda nde ɗuɗetaake janneede ka religie accu Allah jittoyay c'est un danger pour toi Allah no jonnuma no jittira wiyoma accuga Allah jittoyay a maayi ɗon ko a warti ka piiji ka duule ka école ji ɓennite solution on no nokkugo so a nawni ba l'hôpital so a welama yaw ka restaurant a falama bugade yawɗa a falama mais dans la spontanéité ko ɓuri e mawnude ko wiyete récupération hettugol hoore mum ka bange cellal ko nde wonata auto guérisseur lekki wona ɓe nawnuɓe nawnaje sukkar sa wonanani hoorema auto guérisseur ɓe taƴe joni koyɗe maɗe sa sikki ko nden comprimére maɗa en pikirje ɗon a maaye joni wono auto guérisseur andu nawnare ma nden ɓuri docteur jo kono ɗum ɗo firi kala mo ala ndaygu kala mo alana hoore mum ndayguji aduna mo foppet majji nafatamo wayi andi Allah wiye Allahu nur Allah woni ndaygu komo noon taguma Allah so kanko taguma hiɗa mari ndaygu e ma ko hatto jinɗa ko huɓɓingol on ndaygu wona dogugol e ndaygu goɗɗo sikun noon ɗanike ndeyguji ɗin adnan o foppet majji ko ndi leydi men hoolori ko ceernoɓe men hoolori ko ngal kawtal men hoolori ko ngi jinnayi men hoolori ko ndi biniri ko ɗum fof ko niɓe fi hon ɗum ko ɗanoto ɗum si ɗani ke gerda si ndayguno e ma ndayguji adna ɗin fof ko ɗanoto ɗum mapintama ɓay an ko an ndaygu non wongu e mangu ngu huɓɓata si tawi a connectaki e ndaygu spirituel on ko wiyete ko Allah subhanahu wa taala nuru samawati wal ard si a connectaki ton ko ndaygu goɗɗo go yahata te'ugol a heɓata goɗɗo noon heɓi nguɗo ndaygu embere no ɓattorɗa Allah andi enen ka religieux ko embere no ɓattorɗa yimɓe ɓen le religieux c'est l'affaire des hommes c'est l'affaire des états des clans a heɓi nguɗo ndaygu embere wo no ɓattorɗa Allah andu noon ɓattagol ma Allah ko woɗɗitagol yimɓe ɓe tampere banadama fof ko ukkodirgol yimɓe ɓe ɗi probléme ji ɗi heɓuɗa fof ko banadama jonnumaɗo andi si a yehi ɗo joni ka buru a naɓi ɗo joni goɗɗo ka buru si les religieux simo ka buru rare mo huli gonno mo huli otan fodde ngat ko ta bonoru yalta ɗon ota goɗɗo ñaamo so addimo ka hakkunde jama himo hooli mais wallahi ko juutuɗa seppude ka burure goɗɗo machine binima o saari ka saari aɓoy sa yi boddi ka burure ndi jokki lawol way sa yi bonoru jokki lawol mais sa ari ka saare jama on jokka haajuji ka saare laayi wonde brigande an noon ko on neɗɗo ɗon wiyana no ko jama wonde so faali
a wondali hoore ma a wonda e jama ko hay ngal wondigal jama on nafata jama donc lannoɗo yewtere men embere ko ɓattiɗa Allah o daygu ma ngu huɓɓata e embere ko jaɓuɗa jarrabuyeji ɗi o jarri ɓeɓɓade par ce que ɓattagol Allah na physiquement no mijorten noon ɓattagol goɗɗo yago takno ɓattagol Allah o jaɓugol kala jarrabuye mo addama gera aɗa nayawi ala kami wawi komi toñaɗo par ce que sa continue ɗon haboye nawnare hon ɗum a sikkay joni Allah no toñima ɓe shirkoɓe ɓe yiyata fu o religieux fo sakkitoron sa yewtidi e makko ka haqiqa o innete Allah no toñima so o yi hefere ɓe no jogui jawle o yi hefere ɓe no jogui piiji o yi wiyeteɓe hefere ɓe mbiya no e nemaji ka gundo sa yewtide makko nemna no kellani sikkay Allah hino toy ko ɓuuri e bonde e tooñe ko tuma jeeyaɗo on sikki jewɗo mon no toñima hanate Allah wi en o toñata hay e goto an a wi a tooña jonno an a wi Allah no tooñi jonno yaha yawmane wiya aɗa no joganiina ɗeɗa toñinana ɗeɗa lamɓe waɗnonan an a wi probléme ta yi a nemaji ɗi yimɓe aduna jogii Allah no jonnuma ɓandu e hakkil wawgo ɗaɓɓugol ɗum ronka daranade ɗum no ɗum duwa daranede no sikka an ɗum koye plétowal waɗete ɓe ara ɓe jonne yetta ñawore bonde Allah toñi ɓalejo sikka ɓay Allah waɗima ɓalejo o toñima sikka ɓay Allah hokkoralima ɓiɓɓe o toñima sikka ɓay Allah ɗuyti jawdi ma ndi o toñima sikka ɓay a yahali ka portoɓe o toñima an on noon daranoynago o toñima an e Allah ɗon wallini combat mo a foloyta Allah wi o toñata jeeyaɗo makko an a yalti an ko Allah accuse ɗa an ko Allah waɗanɗa plainte kala religieux jo mi wodiri Allah taw so yalti e copie on jooɗodi o waɗi original o laaɓanima haray mo monani Allah Oui, c'est ça le religieux. Ben, tais-toi, Dieu va régler ça. Franco, Allah nyamda yaido. Na, dunga waduma. Na, dunga ko Allah nyama ko c'est le religieux. Ay Allah na on nun jabanda. O waduma no. Moi, je comme ça je parle dans la thérapie ya tayo. Wari nan ko nun jabuda o wadama no. C'est comme ça qu'on y findinirta goddo. Ko nun jabuda o wadama. Parce que yawmal qiyamah ko di halaji lannete. Ala no juuɗe mbiɗa mari juuɗe ala no koyɗe mbiɗa mari koyɗe ko woni ɗum o mari ko a mara wallahi ko woni e makko ko fof no e an ko woni ɗum jaɓanɗa o waɗanma mi wata no ittude a wata kadi yiwde ɗo ko religieux yiyata vraiment transfert de responsabilité siko modi makko ma siko ɓengu makko goɗɗo murtina o inna on no billi on nodda ɓengu ma ka téléphone ɓengu ma jaabo o billimo o windanamo ɓengu ma jaabo o billimo o jonnamo rendez-vous ɓengu ma yaha o billimo o yarnama nasi e mbile yagana ɓe yaha ɓe yiida ɗum kadi ko billimo ɗum ɗo fof ko bilewu ko suɓande yalto e gurdal nagge so yiɗama o yiɗama goɗɗo murtina modima o billima o yarnama e ñammima koɗo yalte e religion o windani modima SMS o jaabi o billimo modima naɓani mum puuɗi o billimo modima joni mo rendez-vous kam motel yehi buggi ɗum kadi o billimo tout est volontaire Allah ko ɗon ñawata anniyema religieux gañum woni ala toon no naɓa no artira ɗo gara ko ɗon nde gattude hannde ɓe jetti tan moƴƴa merci d'avoir écouté la page de Nawra Selli min anditina on kaɗerol ɗo min ala wajade hay e goto
nami wajotoɗo de so ari a nani ɗo komi yewdata andu mi sendoday woni e kala wonɓe nan jentade komi hooli sendidir noon komi hooli e ko hooliɗa na goto feɓe ko ɗum mi haalanta yimɓeɓe fof Allah mo min mi woni rewde on na on wonɗa rewde donc yeddotiral ala ɗo anani yimɓe ɗiɗo yeddotiri aussi o inni ko Allah goto rewoto diina ma kan e diina nawna selli na goto andi yeddotiral lanne anani goɗɗo e goɗɗo poɗotira on kafu goɗɗum eɓe on kafu goɗɗum par ce que min miɗa hooli Allah an on himo nawli janga hooli Allah ma on nawla mo wawi kafitude e yummama mo wawi kafitude e karamuka ma mo wawi shirku yankoɓe makka ɓe andi ko ɗum waɗi si ɓe na shirkoɓe ɓernodelaɗo na wonde ɓe Allah andanno ko Allah tagi kamɓe na wonde ɓe anda ko Allah tagi ɓe seeɗe si ɓe landanoma ko ombo tagi ɗum ɓenna ko Allah kono ko hunde waɗi si ɓe na shirkoɓe ko ɓayi ɓe hooli Allah tun gollata mana jawle ɗen ɓe keɓe wali o wallito mara kon si ɓenday ɓe karawo ko en duwo lendi si ɓuttay ko ɓe yasin jange c'est-à-dire ko ɓe Allah wallite ko ɗum ɓe wira shirkoɓe ɗin ɗen leɗɗe ɗen kaaƴe wonnoɗe ka suudu kaaba ko hooloraɓe num maɓɓe no waɗi photoji ɗi jogi ɗen ɗam si neɓi ndiyam ngaraali kamɓe ɓe hoodi goɗɗum no ka nder suudu kaaba ɗo wallito to Allah ndiyam ngara Allah wawata donc wona Allah goto wonde rewde ne va pas loin min Allah on himo nawli sa kafitimo e goɗɗum himo nawli o innay no mi accani ɗum kala mo sa ƴettiɗo joni nduuɗi a kafidi ko ko wonɗa noddude ɗo ko ceerno ko waliyaɓe ko sanamo a jonniɓe ɗo 1 milliard goto yaafotako ko geɓal mum ngal bal kala mo geɓal mum hewtade mum nge huɓɓay mon Dieu n'est pas comme ça min Allah ngon o kafidano e goto e tagugol o kafidata e goɗɗo ka dewe point barre yettu waliɓe ma ɓen ɗo ɓe tato ɓe nayo ƴetta ceernoɓe ma ɓe tato ɓe nayo rewoɓe leɗɗe e sanam ɓen ɗon kadi ƴette kala ko ƴettoto ƴetta ɗo 1 milliard de dollars innawa ceerno e waliwe rewoɓe sanam ɓe gan nodda leɗɗe mum ɗe inna fala ta huduji mum ɗi haray ɗon okkaɗo hatabanal ngal joɗɗa ndaara addi gere ara meɗen salmina kala wonɓe sodde lekki ɓuuri e jongo amen heeyi nawnaje mum boyno toon ko ɓuuri ko tuundi si ƴiƴam maɗan no laaɓi nawnaje pusno toon ɓanndu ndu ñawdana e hoore mum mais si ƴiƴam maɗan no tuundi haray ɗan ala doole si ndiyan ɗan ka ɓanndu ma no tuundi andi ndingande laawol ƴiƴam ɗan no toon laawol ndiyan ɗan no toon si ɗum jillodiri a yiyay ko ɓen tako rawani arana fuy sutiɗa ko flimmonturde ka hoore ma ɗe ƴiye ma si ɗe laaɓi ɗe yaltinayi ƴiƴam laaɓuɗam si kucce maɗen no laaɓi kono ɓuuri ko tuundi faut faire du détox senawna silli may kala on ɓe sodde thérapie jonga meɗen salmina meɗen weltani o hey soñjaji mo buyno toon kaka hoore ma woni probléme ji ma buyno toon sa yi alaɗi heɓande solution naaɗi probléme fof no mari solution woni ala solution fof gom mayide sa yi am probléme ma on soñjama on ala yaltude mum a finaki woni ko an ƴetti ɗum probléme na probléme kaka hoore woni a yejjiti wi mum mayana e hoore mum kono iɗon ɗon iɗon yaha ɗon iɗon fiifo ɗon iɗon naɓa ɗon artira kono hewti ka feeta contacté Nawna Silly kala sponsor ɓe amen wonɓe hoore leydi Nawna Silly no salmina on no jarno on no weltani kala immiɓe dari fi oɗo page yontere ɓe yo heɓu vidéo goto ma ɗiɗi haray ko e goto kala honɓe arde ɗo partage meɗen wondi ɗo e woɓɓe ça fait 7 ans
ibe capable ɗo. Merci beaucoup. Woɓɓe 5 ans, woɓɓe 4 ans, woɓɓe kadi meɗen wonduno ɗo ɓe wontino vrai ayɓe. Parce que pour eux, la spiritualité ko kamɓe andi ko honno yarata. Non, iɗa wawi gérde ce qui est gérable. Ko mbikkun ɗo matière ni, iɗa wawi kum pentirde, iɗa wawi kum sanjude, iɗa wawi ko mbeɗi mais la spiritualité terre no heccuma. Tu peux pas gérer. You cannot. Donc rek ɗo wonde ngattude. Merci Wodi Diallo, merci Maimouna Ba, merci Alpha Habib Ba, merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.